Ko le ke u ki whenga mauri e koe ni ke u hawa ke e whawhini. Ko tō matuku pe a whawhetai mo whamalo ke o tō matuwhi. Ko ngā koe ne ofa po me ne tauni ko whai matau ni whamiri. Tau inasi ai he mo ui pa kau tau whawhetai ai. Ko e uhinga ku ki video e ahoni ko matau whangamalo lahi atu ki ni ihina nau kifi mai ki awe ahoni. Ko e mo kifi e ni ko maulelei mai. Ko e toi pe ku toko ua. Aia ko e toko ua ko ni na Australia ku na ki petutaki mai pe ku mai na sentika ku tō mui mai he tupepe palopare mai Western Union. Ka ko te mau ke whamalo lahi atu e te motoro no tape na mo kifi mai ka te awe angoni. Ko whamalo lahi ko mo kifi e no maulelei. Ka ko whiwhia lahi ai i ahoni. Pea o kuyai ai whakaawhi atu heni ki whamiri, maheni, ai kau ngā mea hono ko tape. Mo ke mau ke mo hu o kau i he ki li koe ni. Ko kore atu ke mo inbox mai ke te au, hai whonga. Koe, o te ke tokanga koe pe mau hao kakai ke hua tu ia koe. Ke tati mai koe ke tataranoa, hai whonga, ke whahatokone atu ai ka lava ke mau hao tau ko o ni ia pa mo ki whamiri. Pea wai me mea e taha e hau e ki mo tau ka inga, mo e kainga whanongo. Ke iai e kakai ni inu mau hala i kongo koe ni. Pea neongo koe seniti koe ni o ko seniti, koe aki pe seniti ke tō me ho kato. O ke hu aki ki kulupu koe ni. E toko ni ilahi koe ki kulupu koe ni kai ke mau hao kakai. I he lolotonga o e fui aha ua taha. Pea ke ai eke ha o ti te la taha, pe ko o hingoa he passporti, pe ha whainga mea. O hua ki pe ha pe hingoa ke hua ki he kamata o le sisita, ko hingoa pe ia te ke o kai pe mo mau kulupu, mau ngawe aki, ka ke inbox mai pe, ka te koe family, mo mahe ni koe ka loia ni o e kue kainga, pe ke kainga whanongo, ko tui ke seniti koe ni ke tāpuaki. Nea ngau ke tō mo ka tō ka ki seniti ka pangawhitu ngau ni manoa, o ke whakahuia ki loto ke he kulupu koe ni, o se ahua taha mea i ke toho o noafe, ko whakamooni pau he ahoni e kainga, ko e seniti koe ni ku o ku e tokoni lahi ko whamiri, tokoni ko whanki mea whakapaanga, mea tāpuni ho mo ua, ko kokore atu. Ko e seniti koe ni ko te hawhahinga whonga ai pepe ke awe hao titeila ka hawhahinga kautaha, pe awe hao hingoa. Ko tui ka tāpuaki ani e whai kai e kulupu ko kau ki ai, ko kau e ki kulupu whaka ofa, ko e uhinga he nau tōko ni lahi, nau tōko ni lahi whahinga ko tūwho o ko te hanau kakai, nau tōko lahi. Pakoen ko ahoni neo nau hu ka mata vei ua, ka e ahoni ko mau e ko toho ko fufua toho ni i he wikeni. Pea o ko whamalo lahi ai ke eiki ko ngā koe tāpuaki ko lawe ai, ke lawe ai ki whamiri he ahoni. Ko ia o ko whawhea tai e kainga, ko eiki ka mo e kainga mo e ngahi maheni mo ko toa o te ke toa tamaki. Tā mai peke tatara noa hai whonga, ke waipe taha e mau kulupu, lawa te lawa te o whamatala, ke te mahino ani ka pauku tai mahino whamatala. Kai ke he pa kon whangatau ko whamaroa ke toko walu koe na nau kifi kia te awe ahoni. Ko mo kifi eno ko mau katoa toko ono, koe pek toko ua me Australia, ko te keke mau me na tō mu me e na kifi he ahoni. Ka katoa ko o whahea ka mo tō mu katoa mai o.